Kaze mwese kuri wowe uraca uradukurikira aya makuru iyo tugenda turaca turakugezaho uko bukeye n'uko bwije, tugahaye ikaze n'ubundi turi ku igenekerezo rya 31 z'ukwa Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025, n'ubundi tugiye guca turakugezaho amakuru arimo kugenda aca aracicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba izica zandikirwa hano mu Burundi ndetse n'izica zandikirwa mu mpuzamakungu. N'ubundi wowe kuri wowe utarabyonda sabone kuri ino channel yacu, ni ngombwa ngo urace urayibyonda, utarabyonda kuri nzogera ni ngombwa ngo uraca urayibyonda, kugira ngo amakuru yose turaca turakugezaho araza aja kugeraho nta vumbi. Kandi wowe uraca urudukurikirana kuri ino channel yacu, turagushimiye, tuguhaye amahoro y'Imana akomeze guca arakugeraho tanu kwa tanu. Reka n'ubundi tuze turaca tukugezaho amakuru arimo gukomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba izica zandikirwa mu Rwanda, cyane cyane tugiye kwibanda ku musirikare, ku muyobozi w'umugambwe CNDD-FDD ari we Reverien Ndikuriyo. Ubu ngubu ahangaha aka kanya turaca twumva amakuru y'uko agiye gupfa, akaba agiye gupfira mu bitaro byo muri Kenya, aho yari arimo aca akurikiranwa n'abaganga bo mu gihugu cya Kenya, mu gihe ngo mu Burundi byari byaraciye bibananira kumuvura. Mbese ubundi Reverien Ndikuriyo ubundi yaba yarazize iki? Mbese yaba arwaye iki? Mbese icyaba cyarayirwaye yaba yaratejwe n'iki? Iyo ndwara yabaca iraterwa n'iki? Nabyo turaje tubigukurikiranire tanu kwa tanu. Wowe icyo usabwa ni ugubyonda sabone, ugabyonda ku nzogera, kugira ngo amakuru yose tuzaza turaca turakugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Ubundi leta y'u Burundi iraca yidondora aya magambo avuga ko ngo izi Reverien Ndikuriyo ngo aca arazira indi ndwara, ngo indwara baca baramuziza ngo ntago aca ariyo, ahubwo ngo ni indwara isanzwe igenda mu bantu. Amakuru menshi araca acicikana ku mbuga nkoranyambaga zandikirwa hano mu Burundi, araca avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo araca azira uburozi, bamwe bakunda kuvuga ngo somo. Ntago haramenyekana neza umuntu waciye aca aha Reverien Ndikuriyo iyo somo cyangwa se ubwo burozi, kuko amakuru menshi arimo kugenda acicikana, arimo kugenda agaragaza ko ngo n'ubundi ngo atigeze abona uwo muntu waca aramuha iyo somo. Aka kanya turaca turavugana, Reverien Ndikuriyo araca ameze nabi mu buryo bukomeye, ngo ku buryo igihugu cyaciye kirahisha aya makuru kugira ngo igihugu kidakomeza kuraca kiracika intege, cyangwa se ku mugambwe wa FDD ku buryo uraca utahura yuko araca arwaye cyane. Gusa ngo ibitaro byo mu Burundi byaciye binanirwa kumuvura, birangira leta ica iramujyana mu gihugu cya Kenya kugira ngo arebe uko yavurwa. Gusa amakuru aracacicikana ku mbuga nkoranyambaga, reka tuyabadondorere uko bukeye n'uko bwije, agaragaza ko ngo igisirikare cya leta ndetse na leta y'ubwayo ngo iraca ihisha aya makuru, ngo kugira ngo abaturage badakomeza kugorwa cyane, ngo kubera ko n'ibibazo nabyo baraca bafite, nabyo biraca bitaboroheye. Hari amakuru turimo turagenda turadondoza ngo arimo avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo araca ava mu mwuka w'abazima, ngo akaba aca yapfuye, ariko leta ikaba itaba irimo kubisha. Mbese igituma leta iraca ihisha aya makuru ngo ni ukubera iki? Ibyo ngibyo nabyo turaca turabibakomereza ku makuru yacu agiye arambuye. Gusa wowe icyo usabwa ni uguca urabyonda sabone, ugabyonda ku nzogera, kugira ngo amakuru yose turaca turagushikira azaza gushikira nta vumbi. Ese Reverien Ndikuriyo ubundi yaracaga amariye iki abaturage? Ese ni iki bacaga bamukundira? Ibyo nabyo turaje tukubikugerereho mu makuru yacu. Icyo wamenya ni uko Reverien Ndikuriyo yari akuriye umugambwe wa CNDD-FDD, kuko ari wo yari umukuru wayo. Nyuma y'uko rero arwaye araca
bamujyana kwa muganga kugira ngo bakurikiranwe arebe icyo yaba arwaye. Gusa n'ubu amakuru arimo kuvuga yuko nuko yaciye ava mu mwuka w'abazima. Ese nimba yaciye ava mu mwuka w'abazima, ubundi bidusigiye irihe somo? Mbese ubundi yaba yazize iki? Ibyo ngibyo tuzagenda tubibadondorera uko bukeye n'uko bwije. Gusa leta iraca irahisha aya makuru, aho Vedaste Ndayishimiye arimo kuvuga ko ngo Reverien Ndikuriyo araca arameze neza, ngo nta kibazo aca arafite, ngo ikibazo yari afite n'ubundi ngo kirimo kugenda gikemuka gake gake. Gusa amakuru turimo gucesha ibindi binyamakuru ndetse n'amakuru agiye atandukanye araca avuga ko ngo Reverien Ndikuriyo ngo arwaye, ameze nabi, muri make ari muri koma. Mbese nimba ibi ngibi koko ari byo, ibyo leta ntiyaba irimo kubeshya? Ibyo ngibyo nabyo tuzagenda dukomeza kubadondorera uko bukeye n'uko bwije. Gusa icyo wamenya ni uko ngo ashobora kuba yavuye mu mwuka w'abazima. Mu kanya n'ubundi turaca turakudondorera andi makuru arimo kugenda aca aracicikana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane izandikirwa hano mu Burundi. Reka tuze tukubwire uburyo ki amagambo Evariste Ndayishimiye w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaciye aravuga mu nama ya East African Community, mu nama yaberaga muri Tanzania ihujwemo n'abaperezida ba Eastern African Community, yiga ku kibazo cya M23 ndetse n'ikibazo cya Repubulika y'u Rwanda, aho igisirikare cy'u Rwanda kirimo gushinjwa yuko aricyo kiraca kiratera inkunga umutwe wa M23, ariko igisirikare cy'u Rwanda kikaca kirabihakana yuko ngo atari bo batera inkunga igisirikare cya M23, ahubwo ngo baraca babeshyerwa, ibyo babeshyerwa byose ngo baraca barabihakana, ngo kuko ngo ntibazi uburyo ki iyo ntambara ica yarateye, ngo ko abarwanira igisirikare abarwanya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baraca ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ntago ari abaturage ba Repubulika y'u Rwanda. Inkuru rero udakwiye gucikwa ngo ni uko ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaciye ataza muri iyo nama, ngo kubera ko ngo adashaka guca arumvikana na Repubulika y'u Rwanda, ngo kuko abizi neza ko ngo ari bo batera inkunga igisirikare cya M23. Mbese nimba igisirikare cya RDF aricyo gitera igisirikare cya M23 inkunga, ubundi cyaba kigamije iki? Cyaba gishaka iki? Nabyo tuzagenda turabikudondorera uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugukopyonda sabone, ugapyanda ku nzogera, kugira ngo amakuru yose turaca turakugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Kaze rero kuri mwebwe mukomeje n'ubundi kudukurikirana, turaje tukugezeho amakuru yandi agiye atandukanye ku gisirikare cya M23 ndetse n'andi makuru araca aracicikana mu Burundi, cyane cyane kuri Reverien Ndikuriyo. Tubagezeho n'andi makuru agiye atandukanye.